Usephinde wagqemeka ingozi engenqowantwala uMthandeni Gcome elisho umfoka Manqele ke lahlekelwa ikhasi lakhe lokwa Facebook ke okuyilona ke aphosta kulona ke izinto zakhe ke ezibalulekile ke nangendlela ke elula yokuthi akwazi ukuxhumana ke nabalandeli bakhe ke abalandela ke umculo wakhe ke kaMaskandi. Siyakhumbula ke lesihlava ke asiqale ke kumehlela ke uMthandeni ke kungokwesibili ke simphinda kulona leli khasi ke elibiza uMthandeni ke SK. Bafowethu ake nginibikele la kwesiqiniseko SA Media. Mawuqala ungena kule channel ke ngicela wenze ubulungiswa ke ucindezele button ka subscribe ke uphinde ke ulike lama video ke engikwenzela wona. Webafowethu ke siya ngokukhula ke isihlava ke sokutshontshwa ke kwekhasi likaMthandeni Gcome elisho umfoka Manqele ke lokhu kulandela kamuva ke ekutheni kabhale ke ekhasini lakhe ke lapha ke aveze ke ukuthi cha uliselitshontshiwe ke lapha ke kodwa ke sezotholakala ke kuleli ke belikade libackup ke lapha ke elibhale ke uMthandeni ke Mangele ke lapha ke lento uyiveze njengento ke uMthandeni engamphethe ke kahle ke lapha ke njengoba ke siyakhumbula naqala ke lahamba ke isikhathi eside ke laphinde labuya ke esingazi ke ukuthi labuya ke kanjani njengoba ke sekuphinda ke kwenzeka. Masikhuluma ngomthandeni ke sikhuluma ngeGcome elisho umfoka Manqele ke insizwa ke engusomlando omkhulu endimeni kaMaskandi ngoba siyakhumbula ukuthi ke umuntu osemlandweni kakhulu njengoba ke esuke kuhlukaniseni ngonyaka ke waphinda ke washaya ke amanoni ke lapha ke anama viewers ke asabekayo ke into engakazi ibe khona ke endimeni kaMaskandi ke ingakho ke simbiza ngosomlando omkhulu kunabo bonke abaculi bakaMaskandi ke la endimeni ke abakhona ke kulesikhathi ke samanje ke kodwa ke bafowethu ke uveze ke njengento ke le engemphethe kahle ke njengoba ke ukukhombisile ke ukuthi cha lento ke ebhlungu enhlizweni yakhe. Siyazi bafowethu ke ukuthi abaculi abaningi bakaMaskandi ke indlela ke abakwazi ukucommunicate ngayo nabalandeli babo ke lapha ke iwona ke uFacebook ke uzoba uTikTok ke nanokuthi ke lapha ke baxhumane ke nezinduna. Kodwa ke lento iveza njengokuthi ke abaculi abaningi ke shuthi basazobhubha ngaphela ke uma ke kukhona ke umkhunyevu ke ofana nalona ke olokhu uqhubeke njalo ke ushaya uphindelela ke kubaculi bethu ke sibathandayo ke bakaMaskandi. Bafowethu ilezi siniphathela zona la kwesiqiniseko SA Media ke awuhlangana nami ke kwezinye ke engizokuphathela zona ke ngokuya nazo ishisa ke zinjalo. Ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like lama video ke uphinde ke ubeke nje indlebe ngiyeza.